opening remarks lo for opening remarks lo concluding remarks lo neli bangke ke chengsi bangke ningkan trip ho ningkan trip dok so se apram na mui che thong rut hey la pen long ri long para pharman ka che song la song drop ka che song linja la pen ja ke dar do an ke neli kai ki si tame ar do ko ki ka se la pen kita ladak ni pui bang helai no ini tum karbiatum ke Hong Kong MOU airport che tokel MOU 1995 MoS 2011 MoS 2012 laki thomalong ta adi fek do api alam do MOU long ka do laki nili kaninge nili ke thegum long ate mangke onama nili ni pope kala bangke nili sitame I have the right to dissent Alawan ini cepat lang no, lapen la so thanks ini, lapen bini sida no labang so MoS 2021 na dong sida meneli puji bangke, akimi dulu, akimi bangke lapulo mo pen puso si, alang itu lagi country, oh ni country talk so si cesong det pen kai long di parman, long par parman cesong det pen bini, hong bang sila so MoS cesong det pen cesong ke kai lapen long di long par parman unan pegang sida me jogwan kan si claim long ko sita niling puji bangke la so political point of view pele lang damte it is very dangerous hala ke khom ngong pen la so MoS ba hala very dangerous la pen ke politically it is suicidal niling kado Sorry lang do we English na so very niya po ano bring remarks on so MoS and on the po also bring remarks on the and the always money I want to make my opinion on study certain points on my the most from the land as the tomorrow as this is from the actually I love so much that's what the first opening remarks of the morning program and one of the direct question down on the direct specific question down on something which is about computer and support so tuma program commitment tum pakai ana sila also specific jom block so apart from lagi ini for the support itu macam ni sama ini more ko itu nam bagi lah jadi lalu so mungkin sih itu bang kai betul ke lalu lalu so MoS 2021 lalu redact itu get inventory German PDB saat ini masih fancy transport sekarang fancy termasuk apa itu lah tu. Dia ada MoS 2021 real goal langsung sih kau. Dia ada langsung sih kau and I quote in an effort to find a comprehensive and final solution to the issue. Several rounds of tripartite discussions were recently held with the leaders of Karni groups as well as elected representatives of Karni people. The negotiations have led to the signing of this memorandum of settlement. Laso posi, ladak perlu masih tok dalam lagi final solution to the issue. Kasi laso bukan, jadi 244A itu akiman, saya nanti akiman, wahai yang ini Iman terkait song dan dia tidak non langsung MoS 2021 bantu final solution berat yang belum itu kemudian lima ke upima atau itu tu politik apa itu long di rumah relasi di koma final berat itu dari tapi isi bagai lalu jadi MoS 2011 dia satu langkah ke itu terus kami nanti dua bangke ada tu politik ada poin ini itu jadi lalu mana tu bangke sangat bawa isu itu. Kasi no MoS 2021 no bangke. Ladat kami tu politik apa? Kasi na tu khas hoता में तो उनके जरूर सो विद्यालय से होता में no bangke itu apa? Nah lalu saya pikir bangke dia lain final solution apa? Macam ini dah sifat itu adalah ini alu ini kan lo alam pulang macam ini itu no kalau itu ada formula. Curu berpikir dong sorot tinggi wan ko, nadak keklang
pada lakapak lang abang bangke kaplek kan kali itu autonomous state of attack receive kantang pen kasi song bangke final lailo kaplek ang lingkam delo peaceful democratic arrogance kaplek ang lingkam song itu tampo pula bangsa alam ke ancol karo Saya Abraham dia satu kasih tahu pengen itu pikir menjadi hal sebentar mengenai pikir. UPDS MoS ke tahu ala bangsa bangke itu ala sopor ke kenalen di banglo ala sopor kada kacing wayawe bakapat la kacing wailong sa sonawas saya kacilong lipen ang sajoksin itu ala bang sopor ke kacing tawalong itu lilun ni delo kasi kacing kia klamang wang bo mapor bo sila bang so nangki dulu ke ene basong kacing kia klam ke 2010 11 February kasi ko MoS UPDS kacing ke 2011 25 November kasi labang sopor ho nito kiri dulu ni autonomous state avide pula pun bangli untuk kasih buat pakai belum ada ada joinnya bos ini tu nona bangke kasih tahu ni orang lagi dulu delo si nang tungkol ni tungkol continue ke serta pada tingkat tuan bangsi tampo nah sila non kasih tahu sambil ada bangke autonomous state buang leng bangke disimpan tanpa kasih tahu bangke dam delo ingsamina tuan bangsi kasih tahu ni bangke tampo laksa bangsi ni tu bangka kasih kurang ni no kita. Mana laso priambo laso prang aku kita baru le government sudah ben government sang atau ben itu dulu persistent reports sudah tahu ya biar kaya tu legitimate explanation tentang problem ini laso ini masih more autonomy kerja autonomous council apa dan development so ini dan berpobio lalu pasti je mahal inisiatif yang dulu dan organisasi representing the country people continuous continuous cooperation of autonomous state mana lah ada soal dia bisa ni lah itu macam pun kan ke jadi masih itu bahawa dia masih sombong lalu pasti non ke masih dari itu bagian kemudian aku tadi itu jadi lalu report ke finding comprehensive and final solutions the issue to that problem. Jadi langsung alam kita aku buat diri aku meeting kita sekian nanti soal lama akan nanti itu. Kalau soal kita dia pun lagi berbagai senang masih sosial kalau in and effort to find a comprehensive solution to the issue sebenarnya masuk ke dalam dulu tapi lagi itu pun aku tu pun que implemento dia merupakan dia pilot buatnya dari sana kalau kami ini semoga ke berjauh. Lalu tuh implementasi ini semua silakan kita tadi lagi kantong dulu tapi tadi mau kita semua tak keluar dalam lalu mani kita semua tak dulu boleh dengan bukan semua kita di sini masalah tadi rasakan keadaan Lagi thoát bạn số đó thoát bạn là gì nó này cái gì nó cả việc nó còn mas còn chưa đó chỉ em cả từ ra nó ăn lấy ăn chỉ là số alam một khác và ăn đi hiện về cái nó cũng được gì kalau setiap dan kita boleh langsung di mana tidak ingin akan jadi. Alam itu masuk andongnya itu, nanti memberi dulu.
The 1995 first April plus so London net to which memang nama nasi ni kita clearly itu lagi situation of the law itu mari nanti. Pada ke pedagog lo non take ini further reorganization and development of state. Dia otomatis kita ke reorganize ni lo. Lagi ada clear itu. Tak alam itu alam net itu ke itu ke hampe kan hello. Otomatis kan hello tu orang alam lo mana kita puri ke kan hello. Alam itu cuma ke orang mana kan nanti, orang kan. Central government one malang tu. Nilai tu pakalan tu kan, hotel orang jaga dan jalan singkian. Jalan tu pek pigo. Otomatis sih nak pilih ni. Kita alam itu mungkin ikan nak kes setiap sesong. Central government alam tu time ni lagi. Alam itu talks tu. Pasal talks tu kan nak kira bangke final decision macam tu lah. Mengenai court sign kan mungkin dan kira bangke pasti. Langsung pun hati abang jalan umat orang malang macam kong, itu angke langsung contoh ini kita kacing lado. Solo non pertanyaan counter blog solo nampoi kan ada tu kakak chairman prosedur Ini kemudian dulu opening remarks lah kan. Karena mengasap apa dah orang cakap kopiah tesi ni li budama masalah mangge. Untuk hantar sini ko. Ni sini ada dengan tu. Labangso accord jongsi song pro atum individual organization na interest of hansi cetok bulutan ni itu nili tangga puduna dia. Financial package kopi magewan halada tangga puduna dia. Rehabilitation and package kopi magewani halada thang buduna thaibe. General amnesty fund kopi magewani halada thanga buduna thaibe. Sita lada KC longri longpat isi alamalong toko halada bangke nilida inudlo pot lasila so bang pen bini ke lada ke thega tikrong bola mabelo panelist punang hang lo bolote dake doane bini ke thegang sel lasi bang budin sita to the point ili tumla soalam na pili jibang pange bori nang pola pendeli pudai ma kopia thesi politically it is suicidal puneli pudama hala soalam mang elalo la 2.3 alam clause 2.3 50 seat jobo 6 ke kopiluma pujila ke nominated lo 44 ke elective seat lo Lasoi kodo bangke MoS 2011 along aduel. So dolo non wano hala chunche de lang kosi non wano lada ke thang puduna dia melo. Nora bangke ki claim do bangke ko piloma 10 seat bangke open for all. 34 seat bangke reserved for ST. Lada bangsi neli kacinya ting pudunia bangke lada kilo ini tungke political suicidal kue pudam neli ki pudam bangke. Lapen nili ki pudam data bangke la puson lo laso a clause jok si implement ang lo pulute movement kerang sangho ke haida pulo constitutional lo ke phong jok si amend ang lo te ilitung bangke jupuam do pen ang amend pidate constitutional lo jok si lutjok lo pulute lage lutjok lo sungkrumpo lasi ladak laso al bang jok si dokok lo pulute labang Kotak tu na, mungkin lah. Itu dia long itu. Next lang tu na. 244 eh. Pela final solution berkola. Final solution lada kan jadi. Ini yang kita lihat ni baik ini ko. Asalnya itu framework sekarang ini ko. Clause baik Kali sedia atau preamble. Preamble yang sekarang ini perlu disini. Yang Preamble lo meli tu jetan thai lo. Preamble lo ke bang already final solution punya bangke armed struggle bangke final lo buka lo mati dia dah kali tu jetan lo thai lo. Mungkin lada ke preamble long kajugan tu bangke neli hin pen rat farman kajugan tu bangke that gave several rounds of discussion were recently held with the leaders of Karbi armed groups as well as elected representatives of Karbi people. Ini tu elected representatives sebenarnya halada
several rounds singki dunelo pulo te elitum dak social organization do national organization do alang litum aphan copy positive why those organizations have been kept in dark rata phan koson se isi baga consultative meet ta office ga beden hala so consultative meet le do ko koson te pinili tum na so a panel Taralang suta lata CCU tum si kecuning risi puampen haladakta clearly thangalam bangli haladakta kado eta pulo article 244 chun rek nangi lapen kela chun chete chetok longle punil tum nang pudunu de punil tum clearly ninjelo hadak song edo anda sita jongsi Alam itu kaya yang anjur loh kan, itu lasi pula lasi anjur loh kan. Itu pulo halasor kado ida pulo jongsi unelo pulo temo pen la package ke jong financial package rehabilitation general amnesty na itu gobi mai claim kan political part of bank te kan group nahi ko alam si nel tu metel negeri la pen la so puta kita me nangi si itu nome lage political part kan go bank ko dikte tu lage kali no hadak pen kopi ma non dak hino dak lo pulo te lage la ta ini tu ban ini study में लगे Tadi ada apply kan di mobil kok, mana mau fitting kan 2.3 alam sih non tenan pun tiga. Point 3 one next one. Sila itu artikel 244 yang lama lah. Sorry itu bed lagi. Itu bed naik apa? Kado beda upe. Mudah lah sudah public nang cerah pun naik belum. Nili fan ke CCU long dan nang konfir ke. Nali tu ke election turi pun CCU long nang konfir. Job nili tu tengah pume. Sida PK dun logo matiti. Halah sur pulo political part apa ke nili tu cing lai meme nangi. Lapen halah sur si tameno nalang itu ndak tu. Halah sur proposal man terasa ho mata tu pini. Lasihat sur pulo. Rembul lah sih lah orang kopi lah yang kali organizer to manda isi thelam do organizer to manda la panel discussion ma amade kopinya meeting na panelist pulo te hadak limited do nai kali pulo te apor long le lage meaningless pulo so panel discussion ge kado Lada isi itu kalau brembol orang dibantu. Alek rembul ke. Sekarang kita lalu kita lancar. Nanti kalau without affecting the territorial and administrative integrity of Assam. Lah efek efficiency itu kalau itu orang posisi ini kan. Ahok lo gini lagi, ada itu kan separatist kan deh, Assam lo itu. Jadi integrity do itu kan deh terus Assam lo itu. Jadi autonomous state is the highest autonomy under the present legislative assembly of Assam. Lalu autonomous state. Highest autonomy lo lalu. Lasil ada apa bangke Assam tak. Sebenarnya bangke 2024 lima Bema. Last one apa lagi? This is the commitment of the parliament. Government of parliament commitment lagi. Tapi orang commitment lagi. Nolah orang separatist tak hay, autonomous tak hay. Nanti tiga dah ambil cocok aku. Apa cocok aku? Last kita yang mati. Last kita yang mati. Last autonomous tak kelah kerjanya mendimas atau arah tu mah. Main political aspiration lo. Lain sebenarnya. Last lah bangke Indian Constitution of Part 10 lo. Jadi Part 10 lo main apa yang nanti. Sixteen copy lo. Sixteen is nothing. But it is special arrangement. Constitution of the special arrangement job. Schedule 1, 2, 3, 4, 5, we are on duty. Let's say last open is article and I will present part 10 of 222A. The similar has so fancy in India constitution itu mean structure, harus structure itu lelena. Harus pilih itu harus kita autonomous state itu ke separate state kali. Let's say so kalau autonomous state itu hanya this is not a thing. Temporary something lagi. Atau lagi, government 1969 tahun 22nd amendment halas sudah सरकार commitment lagi. Nah, people Muhammad tadi, voice boleh terjawab soal tadi. Bisa tak kita jalan? Maka mereka parti apa mungkin, mana tu cikoi itu, oke. Irrespective of all political parties, socio cultural relation kita masuk ke politik mungkin. Tapi mereka mungkin, mat agenda macam BJP agenda, Kongres agenda. Ada election mesti look है भीषण dokumen नोय बीजेपी लगे manifesto लोग तो वे कांग्रेस रसन था
tapi kau sih nong lihat tu. Alam tidak. Lasti jasimer bangke, alam bangke anik kelas ke nanti kikil setul komen bangke. Lasti kasul bangke cesong kau ini nota MoS 2011 lo. Public pressure में लगे बीच में वो MoS को उसमें दुनिया भर में public pressure हमें कुछ पाए इसी बंके ला MoS हिनी तब public pressure तो नहीं लापे ये लिखो बंके ब्रेक होके इनको नहीं नामों को लोगे अपने autonomous तो जुटे हैं तो लोगे कौन से लोगे तो ताकि कौन पावर कौन नहीं कौन लॉन्ग नहीं बात करते हो वो negotiation बेसिक चीज़ नहीं बात नहीं ब्रेक बंके सांसे संतिला तो लालगी lahan sebenarnya bangke nikmat na nikmat nota Kongres parti một cái trên bác long tầm này mình nói đi những gì đó dễ càng tiền long ada được những cái anh những cái làเป็น inspiration bang ke autonomous ke bani là jihala bang si là được bani kya làเป็น opportunity ke the na ka to kare là được tum same non long ki tum chini lo pote easy karja la tim ke ni long di ala so chi man làเป็น autonomous ke dit mo ben yin je ko lo je la so la bang itu MOU MOS utame hala so tame kita pelo waktu sampai ultimately ke lagi nanti maksud kita bare-bare pulau MOU sampai MOS sampai itu jitu kemana tak ada ini non sampai long lena mungkin tu kan choice sampai tu kasih apa tuhan alam tuhan tak bare-bare tu pilih jitu MOU MOS pilih jitu sudah nak tuhan ke itu jitu kemana itu divert deh langsung things itu tu langsung bangke tu pilih compulsion kui ni Kaskon tu fan bangke. Kupi padu leder bangke. Latum hele kaman kupi ne kyo apen. Alang tu apir na tu akyat pin etun toira. Moni sinan tu hanan peng lati. Nang tu han pin ek sorkar hit pen. So that nang tu hanan wajib alam ave yo si. Alang tu mangajar tip under. Lati out of compulsion. Yang si non pin signatories tu kuli nang pa. Plote la kini tu na chini tunde. Moi fix tame. Directly mo chingkilong lang tu ala taning ge po. Tame. Nang ni tu aphan. Gitu nilidom nang pacini lapen rat itu ni kehanggel hangoje autonomous state 244 alam bangsi RG tinggal ajanno ilitu bangke arjak timnang ji pola mana kai kone delo ala sota bare ning delo non so gitu 244 alam gela lan nili kalo terus tadi no Point kalau pasal mereka point mana begini, tapi non lah pasal MoS ini juga mana, non lah the most controversial point, clause 2.3 orang itu nak masuk kasih main orang itu nak, right? Kalau si pasal clause 2.3, kalau mention, masuk bukan itu. Masuk kalau si ini mana tu orang kecil siapa orang ni? So MoS of signatory mana? Lain kapan orang tu mana? Masalah tu sar. So mungkin kita harus itu cek kan, mungkin forward itu tiga ada tu. Close 2.3. Oh, sorry. Saya pernah formula kalau kita tahu. Also, Article 244A, हम ना तो पेंशन स्किल हो, तो लाता हूँ कैलकुलेशन सब्स्टिट्यूशन किया, नहीं दो मतलब ले हम सकता हैं नहीं करता है। Apor tu hana ada ko. So kali ang tingkong dia pun ada lang. Barang kene ke pun ada. Langkai macam ini. Langkai pun. तो जब लोग प्रियम्बुल का डिस्कस हो तो तब कैसे हुआ है वो तो कद्दू में से दे मैंने प्रियम्बुल मैंने कब किया होगा ना सोलो की दो आप इसके कद्दू में और मुंह मैंने ऐसे समरी हुआ है लासी प्रियम्बुल का क्यों हुआ है
Jiwa ini bukan ini. So kita kok crosswise jiwa ini. Benda actually rembu puno jangan puno lain. Kuk kecil jiwa kan. Tanggal puno teh joy kecil. So jangan crosswise itu begini begini namanya lalu puno. Kalau isian anda kita bola, kita pada bola. Kita kita bola final solution pin lah kita bola. Without disturbing the integrity of the state lah kita. Kalau soal mesti apa kaya ini. Asi SBC lang meron po yung secretary. Ako kung bakit ito, without dividing Assam, MOU 1995, kundi itu menerima ke autonomous state demand committees yang ada. Autonomous state means a state within the state of Assam. Asal Assam kan kadivide itu pernah weh. Asal mula kena sahuda ni lo, nasi kalau pakai kecok dia. Separation ke hari ini, separation harga kita without dividing Assam punya cetok 100% lek pela. Atau mungkin ke apa semua cetok kita ini kan. Secondly bagai one pilihan itu langsung tu langsung cetok tu bagai lah, mana final solution lah, how integrity pela lah cetok tu lah. Tapi kita tu deh, jadi pun kita bisa. Kalau alam itu kita dan asal kita pen alam dia implication itu juga kita bela pada kafir alam anda signatories kita anu itu mama pinikan dia pun tak panihan pakai atau pasti ada pakai nanti isi anihan tu tapi jasanya isi ketika belum pakai jalan itu mana ini kawan kita sama sebelum ini sita mula-mula sita tapi kita sita lah hebat perempuan atau mesti perempuan itu sama ini jadi lagi pakai apa yang belum lah, sopi pakai dua orang mulai guna crosswise semua. Sorry lo, ada masuk artikel tu pun ini include tu kan, orang kemarin atau penulis mau kecil kan ni lama. Mau lah, MoS 2021 lo, emang kan tu ini artikel tu pun cun bobol tu. Emang tu topik sampai tu je, so kan tu penulis kan. buat hai belo ate hala sultan ni tung gato re cingki le phoma cingki lo handa pulo ma siti article 244 a chun bek nei punang pudunu ni nang kunde la penke hala so te zio la zinon bangke la so thake dunia adim ma se belo la so pi mane ke hangbom ni tundu lo te hangbom ko non ke hangbom ma tunda dolang hangbom ko la so long bang uson ma cerap tu la bangke non ma galang itu me ce thanga delang ta cerap tu po pusimo bukan harta orang yang ada pulau lah sila solong bangke kado betul sila thanga pulau dah tahu lo telang dam lo deh hala alam bang liu pun tu ni dia pilih lelo kan Terus, kalau itu final decision nilai kan ada. Autonomous state jom si jelong ki belum ter autonomous state movement kan harus dipikir. Kasom kan senglong, jagas kan senglong. SC tu macam yang masih in the name of autonomous state, in the name of autonomous state. Lasi इसलिए अपने फ्रॉम से दुलान इसलिए अपने फ्रॉम दोनों फ्रॉम से लगी तो अनऑटोनमस से करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के दौरान सिविल ऑर्गेनाइजेशन के दौरान इसी वे दोनों फ्रॉम से अपने इवन पॉलिटिकल पार्टी को तक दोनों नर्स लादो फ्रॉम से वे दोनों ऑटोनमस के दोनों लगी इसी वे दोनों फ्रॉम से लोग एक Sorry lo, nanti kita kalau ada sampai tu orang ni, lo masih sorry sebagai ada kampung lah. Tapi kalau itu bosku pun sudah tahu kan, tapi sisi ni kita sama kan tu dia besar. Mungkin lah, ini kalau song tu dapat song, otomatis tu pun kali te di kangkok naik, kangkok naik from ni lo. Ipu yang tumpang ke ladang lah son helo, ini kalau song tumpang ke sorkar pe kasih kila bangso, adin nanti ঠিক do, kalau bangso angdeng lo man angdeng lo bang, kado kowe buang social organization kafe di mana song tumson kali det, kaso anggong, hala bangso anggong kita nang lo Jela bangsong deng kam de pulote pupini pu hetan kasih sakui po kami kali bon same hala dang ning kipen wan joy ba ka prekpen kipen ington na po bangsong deng kali so kan makamat ang deng do hala bangsong deng no ele ko song tu isem deng kapasing bardo nei pa de ni ang song deng ko ni la bangsong deng nang kile bur bangsi la bangsong tu puri puri be ang deng ki wai do lo bon ta ra ki tu dawe MP itu malam singgon MP alang parlimen lo kini dia betul pun dipori not makin sorta pitung kamar kabelang
atau bila mobile nang itu rat prote song doan itu prote jadi kitu ro farma itu cepek lu nang po ande ini itu cikula itu prote so tak si chief minister ke dia hoda dulu itu rat prote autonomous state सरकार बाबा खाना को क्या पान बang sosor itu prote dada so tak si Hiligor song tu kasing ki bang song deki wajia pan sorkar kaman dulu sorkar ada kasing puhut kasing padu nak wang ding dulu la posi la bang song dek bagi hiligor song tu ke la so tam lo la so kita bila hello ada tu poti puri awareness posi tu bang rukut ba ajak kiding nantum cisong po buri tu hada kening men la so kening tak kening tu nai la bang song dek ba hiligor song tu awi jadi halam tu along si ande nang ke hot hala bang so ke hot ground road tu sedang tu hala sorong te itu rim nang ko dam nang ko hala sorong chongka pentu ka preklem undi la sonawe posi sorkar ning kamat ka kemeu so kar dia heya ke man bas rising god dum he pasi ke man pol bang so de pachi ton be bang op ke man hang tang awi pulute chong hore klem na re tan kap chak bang awi ko ora la pi bang awi pulute mo ki ju ke bang ni bang thong tot chong ahli ko rasong ko de ko pilo ale gitu ji moge sorkar dan cike rasa awe rar pranam awe ami tham phaman awe ko sorkar ko ju ko ke ju ke pina kes ki ma la to bar hen ka sambe la ko de kachi song tang liram de lo la ko si sorkar ka ma ke be ho sorkar aro ke to ground root ke to ang ko pe la ma song de ma ke chen ko khe ma da kachi song ia ajo to am se ang song ko ko ma ta si la song de song ini ko to ke wa ni ini yang dong ke moi itu mempi ke pulau alang itu pakai dikte dulu nih bukan dikte tu nalam kali dikte tu alang kali ke request dulu lapen non kita main pulau teh alang tu kopi make manang tu nang deng tu back nih kita nang itu ta karbiang lo marah rumah dikte ben non karbiang lo marah lo organize on asong adi lo kau post dulu la so putar nili nang le tung han suning di kan tung mai lo kang sam le thora phan ke chok le thora phan ke me le thora phan ke hala hai asong atum pe nang tung da jing ke je thamra ona se alang tu maning ke phopia ning ang sam sai ma la so je pe keng lang ke nam so pusi ne li pela so bang klem po pusi ne li nang le tung han suning So we done all that process, but immediately. Ma onda cosa che la la sono non per tutte le open for all to pangkat therapy Dapat untuk orang termasuk banyak tanto gran futuro que es una cosa conocer la sociedad de la manera propia Jadi itu merasa tidak dibesan, tapi maka do ada lain tak dulu bercari. Kalau ini masa habis sobat di balai saya dulu bercari selesai masa kita lain dan saya orang mana ini obligation tu lahir banyak ini. Kasi ada tu umur saya MD kaya lagi dulu. Lahir noni kuat noni kuat tu ke mana? Cuma tu salam noni kuat lagi mana? Allah bisa saya kalau lagi reservation punya deh. Allah tak ini boleh konsep tu deh. Boleh konsep tak ben tu kau kau sendiri kau boleh disiplin tu kau. Kalau si non nampak boleh lah nampak kami lah tensi sudah berkol ke sang kasih cara ini tapi benar. Kalau akhir kita non SD kumpul ke non ini ke 45% itu sekarang kumpul. Ini dia mulai 50 kalau dia lah sini dulu. Dan honesty itu juga 55% kasih. Dan hanya pipi itu kasih ilisi lonjak ini kami itu lonjak ini. Kalau mereka ilisi lonjak ini bukan lagi. Pilih orang dari 5 posisi dunia maka posisi lain maka posisi tiap sobat pokok bukan ke. Karena kita lihat kami kita itu bukan. Kita mereka sih isu tadi kita bisa dibeda bukan
mau kita jadi satu bagian dulu, masih mau kita jadi satu dulu. Pengenalan ke, kalau pengenalan sudah itu, tompai nanti pasang ke, lah ke, undang itu so nanti mau. Kini cukup nanti pasang ke, itu mata, lah bila ada ke, ham kasih saya kalau mau ni, lah kita dukung darah kita mau kita tidak sudah dulu. Meminta itu mungkin kan tak bikin, nak konten itu pasti. Lah bagi kan tak bikin, pasti asal aku ini biasa di rumah tertentu. Pasti ini jadi tuntutan yang kita lagi dipikir sama dipuji. Soal lukisan, soal itu siap sama dengan soal apa misalnya, soal bilang ni, kalau bilang 99% habis atau approach kalau soal itu belum lagi, itu tak akan kita. Ini kawan asing deh, lagi itu 2.3 atau karena dia orang sama tak perlu nasi pada dia, apa dia, lagi di dalam ni masuk ekor bagi lain lagi ni lain. Ini nama rumah taman bagi itu 26% kita open for all. Open for all nanti 26% kita. Jogat huwa. Honestly, abari main di kapal yang itu orang kira, kalau saya jadi di Bantuan. Itu mohta dilip sur penda western belong cingkong konsensi itu Nepali turun lo. Kalau so turun sen, kes kilo hai pun kes sedang lo. Dake as per paragraph 28 kan, triangle area. People 1, 2, 3. Isi bangke North Kachari district lo, isi bangke Karbi Anglong district lo, isi bangke Borderland Rural district. Lagi thongke triangle area lo. सीधा मतलब सोच ऐसी तुम क्या समझा डॉक्टर ने जो भी नहीं पाया था भोजन क्यों नहीं कर सकता है सिर्फ अलग बात की है लास्ट अलग लोगों भूटान को बोलते इलेक्शन के कॉन्टेस्ट लॉन्ग एज पर क्लोज ई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोसीजर ऑफ राइट नाम होता है बाकी क्लियर था तो that kind of thing a person shall not be qualified to be elected as a member of the district council for a autonomous district unless he A is citizen of India. B is not less than 25 years of age. C is entitled to vote at the election of members of the district council of the autonomous district. Clear sih tak betul? Nang India citizen lo, voter lo 25 years of age lo belum deh, belum. Lasi, mau